امشي راه كونترولير لي زانفيتاسيون يدي تظن على فيسبوك لا كيستيون يدي في كايون كاع لي زابونيا ذا حقيقة كونترولير لي زانفيتاسيون يدي تظن على فيسبوك فرث دار متا كاع تدنوري اونصومبل دونك هي ما كتسوالي نقرا لاباج الفيسبوك نروح على البروفيل يساون ادروات ذاكيا اد نصوب نروح على بارامتر اي كونفيدونسياليتي نكشم بارامتر اد نغريق لاباج هاكيا نروح اسيستونس كونفيدونسياليتي on va choisir comment il est possible de vous trouver sur Facebook. On clique sur continuer. Et dans la page, il y a une invitation. Vous contrôlez qui peut vous envoyer des invitations. Mais quand vous avez des invitations, donc, qui peut vous envoyer des invitations. Donc, je vais choisir amis et leurs amis, mais c'est tout le monde. D'accord, mais je ne sais pas. Le suivant. Choisissez qui peut vous envoyer avec votre numéro de téléphone et votre adresse email. Donc, numéro de téléphone. Les amis, numéro de téléphone. Adresse email. Les amis ندقراو كان داغن كنت تبغى تشوازيم امي et leurs amis moi uniquement تعمل داك 4 لي شوا اوكي دونك نخدم امي نو suivant c'est la dernière étape le moteur de recherche comme Google peuvent afficher votre profil pour aider les gens à vous trouver plus facilement ainsi de suite كاين تاقيا كوشيات تاقي دي كوشيات بليطو هاتان ديزاكتيفات. Vous devez mettre en mode activé, monsieur Darnian. C'est personnel.